Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Petra, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, tabarang makaipaay iti linglingay, ken adal, kadagiti na ayat adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Petra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Through the winds of my home, that's what I'm lonely. Mabalinti makiamam mo, ating. Ha? Sige. Mabalin, Manong. Siya gaan ni Sandra. Sige, Siyakmat ni Marilyn, Manong. nagpintas tinagan mo, ating. Kasmat lang iti kinapintas mo. Ay, adda kayo gayam dito ay Marilyn. Ha? Ah. Peter? Marilyn, mabitlang adaya rasas ko kin ka. Diyan amin kayat amangag ni Sandro. Sige. Anya day ta, Peter. Mabit man lang, Peter. Di mo ikasta-kasta ni Marilyn. Talalaki ka. Umatayo ka man. Ay! Di nagmadguyodin Sandro! Bakla amin ni Peter. Kan kasladag kabsatan ka ni Marilyn nagayam ko, Manong Sandro. Iso kas jayda. Mas dawak mo ta ka ni Peter. Saan mo ta sigod akas jay? Sana ya. Adong aron ti mas daaw ka ni Peter. Iti jaro na ita. Atiw na pa yun ti pudpud no a babae. No kasi nagtigtig na eh. Talaga siguro abakla itan ni Peter, Manong. Drongin niya dayo iti abay ni Marilyn. Adda ko may rasas ko gan ko na. Di dalam mo. Akayat ko lang ayas si tibagig kadag iti babae. Isong agin babaklakmat. Ni Marilyn tumawawag. Hello? Hello, Peter.
Marilyn, apay? At the grupo mi ang babae amapan ije beach. Awisan ka kuma, no kayat mo ti umay. Sige. Agyam anak Marilyn. Sige, umayak. Okay, bye. Bye, Marilyn. Talaga, Jack, Bay, ano pa ni tiigid ti baybay? Anya? Agmay may sa simurot? Kasano? Kat baklamot namin ni Peter. Di yung madlaway Pasig ababae, dagiti kakuyog na. Magawan kat abay na ray jayan. Bayan, urayak man ang makasangpot iji balay ti loko. Manong Marcos, Diyak magustuhan ti kastakar aramidin na. Lalaki, agbakla-baklaki din. Mangibabain tayo dyan tao. Adito raya manong? Sika! Limalakyan ka, agbakla-bakla ka. Agpakalalaki ka, sika. Ang mga ano niya ti maaramin ko kan ka, Peter. Apay, anya tinasaya at apagtungpalan ti kasta a klase ti tao. Imbes kumakit di ang mga sawa ka, agbakla-bakla ka kit din. Hinggang dinamos! Tiluksaw ko namang kit-kita di tarupan. Uy, no. Apay, kasta ka matin manong? Sumayin ka man! Naglaing kang agartista. Hoy, agpakalalaki ka. Ang mga numakabil kasi ka, Peter. Hinggang dinamos! Wow! Nagmayat! Umay kamot, Peter. Duwatang agindayon. Sige. Duwata nga Roden, Marilyn. Pangururayan ta kada Mercy. Masapul nga kukuyog tayo ang makiatendar iti kasar. Marilyn. Mamatimot ni Marilyn na pudpud no kabakla. Anya nga tanong. Ibagaglangan ti pudno. Nga agayatag kan ko na. Oh, Peter! Ha? Napaulimak ka matan. Anyat pampanunutam? Kwa. Pampanunutik nga rod no kasano ka makasara kiti lalaki dito. Nga agbalin mo't forever ko. Nya? Talaga nagpintas ni Marilyn. Ibagagatan kan ko na ngay ayatag. Ang kasanon no gumura kanyag. Sigurado nga daywan na kung no kasta taramidag. maragsa ka na. Nagkita tamanan iti dayta akaaldawan ti kalay sa dagiti nobyo ken nobya, Marilyn. Kasta akmat, Manong Sandro. Kasinsin mo matgayam tinobya. When, Marilyn? Nagpintas ti kasinsin mo. Bagbagay na ti gaon na. Oray si ka, Marilyn. Nakapimpintas ka man. Iso ang naghasat ti lalaki nga ayatam. Si kamot, Manong Sandro. Angawan nakpailaan. Sana nga agang angaw, Marilyn. Tapod no ti pagpagak. Ayun gayam. Nakasaritak mo ton ti gayam mo ani Marcy. Ijay kayo ton balay ang maturog inton rabi ha? Anya? Una, gamin, makisala kayo pa Enjoyin nyo ti idadar ayo iti kalaysa.
Peter. Apay akas na tilangam. Nakapanimit ka mo't dita. Adda ka di parikot mo? Ha? Awan, Mercy. Uwan gayam. Ayan ni Marilyn. Adada ka ni Sandro iti sirok ti puon ti mangga. Urayan ta amalpas na ngagsarita. Sa tayon to agawid. Sanen. Mapanak lang initan ni Marilyn. Taagawid tayo maten. Ay, uy, Peter! Saan mo idasingaan? Anya pa lang teraramidin nyo dito kini Sandro. Agawid tayon. Tani, malaman, Marilyn. Peter. Sige, Marilyn. Amangan mo't numatagtakan ni Marcia mga oray kan ka. Okay. Mapan kami nga rodan, Sandro. Ala. Umay kan Marilyn. Ika magtiimam. Bye, Marilyn. Ingat. Bye. Apay akas timutan ti marigrit naga. Anya teramidag. Madlaw ko nga dan nagkinawatan da Sandro kan Marilyn. Saan ang mapalinday to'y? No kasta. Agayan ayat kayon kini Sandro, Marilyn. Wan, Peter. Kat da kami matunti sumarunong agkalaysa. Anya? Agkalaysa kayon kini Sandro? Wan, Peter. Kat imbitado kayo amin agagayam mi. Masapol nga da kayon to. Anya? Diyos ko. Nagbaliwag. Sigurado akan tiyawan dakon. Oh, Peter. Anyat mapaspasamakan ka. Saan kan samat ang naragsak? Ako, Marilyn. Sige. Dumaraay kami to kini Mercy, ti Aldo iti kalay sayo kini Sandro. Diyos ko. Itultuloy ko lang ang tagbakla no kasta. Anya aramidom dito'y Peter. Awanan, naksutan ti ilutluto masidaan. Manong, sorry. Jak matan naputan, naiturog ko mat ngamin. Naibaglakit din ta nakita ka, Dagos. Tadi ka kat nakapuran. Sorry ko naklangaro din. Napuyatan na kami ni Dirabi Ngamin, nagpatpat naga ka nakisalay di salon na. Ay, salbag kit di. Day tala ti amom. Ti mapan agbalbal yudong. Di mo pa'y amo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Mano? May ka man kiti. Tulungan na nga kiwar iti semento. Duwata amang ipatakder iti sementado as CR tayo di talikudan ti balay. Manong diya kabalan na trabaho da ita. Aglutok langin Anya. Ay, no. Mapilit na ngarot at tumulong ka. Amamatan. Kastoy mo ti kasasaad ko. Agluto aklangan angam ti agkiwar iti simento. Pumanaw ka laangan, Peter. Saan ka kasapulan dito'y balay? Anya? Pimanaw kan iti balay da manong mo a Marcos, Peter?
Juan Mercy, nauyong ti kabsat ko. Agasam tapagtalawan na din. Kat, sa din nung arod ti papanamitan, Makamuditan. Mapanak lang na di syudad. Sa pulag ti gasat ko ijay. anya ngamin ayat ti din yung nagkinaawatan nga agkabsat. Kasano? Ipilit na din nagkiwara kiti simento. Uri di tanamot Ti kayat ngamin ti kabsat mo kat agbalbaliw kan. Agbalin ka apod no alalaki. Pangaasim mo Sana day taabanag ti pagsaritaan ta, Mercy. Imaya, tagpagpakasyag ka. Magipagnaedak pala ko man iti balayo. Kabayatan ti panagsapsapol ko iti trabaho. Ay, katuan tulungan ka, Peter. Awanan ni Marili niya yayatag. Nakikalaysan kini Sandro. Anya pa'y lang ti Serbina agbalbaliwag. No napukaw kumutan ti babae ngay ayatag. Sigurado ang makantsawan agtumutan nagbaliwag. Ipusit kit din dahi tingarak aginatang ko. Kalpasan na. Iturog kumutan ni tisang ti Tersena. Oy, Peter! Naimbag ta nakita ka ditoy. Itay pa aberberukan ka. Si kamot gaya, Mercy. Ala, agin inom ka manan. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Peter. Apay ka na yun kamatan nga aginom iti arak. Di na ka di pagkadanagan, Mercy. Basit mo't lang dito ininom ka. Oray, pay! Ala, umay kakit din. Ijay balay ti pagturugam. Saan adito'y sangot ti Ter... Nagyaman na. Kamaudyanan na. Nakasara kakmut lang iti pagtrabaho ak. Agtabtrabaho akong diti parlor. Kas manicurista. Peter! Ha? Uy, dandanisan ka na ilasin Nagatidog ti buok mo. Kan nagpintas ka. Ati mo talagang timay sa abalasan. Agyaman Mercy. Oh, nakaumay kamit. Kaya't kumatag pa-manicure. Kan pamrayak mo tan amang ibagakan ka, nga inton bigat amaangay ti barangay fiesta iti lugar tayo. Umay kamot pumasyar Peter. O sige, umayak. Ang ipalubos mo ko mga di balayo ti pagnaidak ha. Uwan, di kagdanag. Amok matkat, adi mo kaya't ijay balay damanong mo ang Marcos. Unaklaki din no sino ito ti balasang asarsaron mo. Si kamot gayam, Peter. Manong? Nagawaawid ka pala dito'y lugar tayo, no kastamot lang tilangam. Ay na, ate mo pa iti pudpud no ababae ading ko. Mangin babain ka. Kaano kang agbaliw aya? Ibagakan ka niya. Di kan tupulos makaasawa kan maaddaan iti anak. Wenno pamilya. No di mo balbaliwan dayta nga estilo. Di mo ikaskaso ti kabsat mo, Peter. Pakawanam laangan. Adan tupay bakla nga inasawa da. Iso di kagdanag. Makichat ka kit di. Makichat? Wan tap na maliwliwa ka. Padasam ti makichat. Sigurado, adon to ti agbalin agagayam mo. Nang runak at nagpintas ka.
Uwi na niya. Husto ka, Mercy. Good idea. Hoy, Peter. Hoy, Nagkornimot na tayo lalaki. hoy, asino Ay, aya day ta ha? chat mo? Di na pa ikaskaso. Siyempre, tao. Si Kam. Asino nga, Rod? Ay, Mabalin ka di amaamuak no asino, ha, Peter? boyfriend ko. Tapno ang mom. Bak ng ti boyfriend ko, Mercy. Talaga? Oh, makita. Di ang damot lang na ilawan. Kat, nagkita kayo ka din iti personal. Ay, san pa, Mercy? Ngam nagtulag kamin. Agkita kamin to, ijay nalata ka restaurant. Nicolas tinagan na. Ha? Sika ka din ni Nicolas? Ay, may samot kayo matong buhay. Wen. Siyak nga rod, Petra. Maragsa ka na. Ta nagkita tamutlaangan iti personal. Kastagmat kin ka, Nicolas. Diyak na yung pag-arop. Artificial matlagayam ti bigote na. Ay, pagpagay na matkidi. Kaslapudpud na lalaki. O sige, Petra. Agpili kan iti kayat mo akanan. Taiso ti orderan ta. Ha? Manganta. Kalpasan na. Ipasyara ka iti nagduduma a lugar. Ay, agyaman ak Nicolas. Sige, agpili at nga Roden. Para kadata. Manong, imayak. Kahit kung ibagakin ka, nga kasarak meten. Anya? Kaya't kung ngayam amo ni Nicolas, may sa bank teller, kat nagtulagan minti pa nagkalay sami iti mabiit. Oh, sige. Maragsa ka na, para kan kaading ko. Kamaudyanan na. Mga sawa kamit langan. Manong Marcos. Pakaragsakak mo, tipan nakaikarik ka ni Petra, akabsat mo. Mas daaw kayo siguro kada kami. Ngam, talaga akas tatibiyag. Diyak na pag-arupay na baknang kaham ti asawam. Ading ko. Makuna tumboy. Agam nagagat. Kan amu na ti makibagay kanyak. Agyaman na ka, taadon tinaitultulong yung kanyak. Si Kamat Manong, saan na day ti panunutem? Kapsat ka. Siyempre, rumbang lang at tulungan ka. Pakawanan na ka din ko. No naglablabasakan kay ti kalabas. Tingamin na mo kidi. Awan tinasaya ta masakbayam. Agam nagbidutak matgayam atin ko. Pakawanan na ka. Ay na, si Kaki di Manong, napakawan kan. O may kaman kiti tarakupan ka. Nagsad ka launay. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home.
Daytaman ti pakasaritaan, Mr. Lonely. Katagyaman nakiting kay panangidrama. Sapay la kuma, tan nakaibati iti linglingay kan adal, kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Petra. Agyaman kami iti pakasaritaam, pagayam a Peter, wenno Petra. Ala, awan ti makunak iti pakasaritaam, no diti agyaman, ta narayaw, dagiti agdengdengeg. Ket sapay la kuma iti apo anamarswa, tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Petra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.